I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu i danas ću vam pokazati svoju kolekciju Rubikovih kocki. Počet ćemo kao prvo od 2x2 pa ćemo ići ka najviše, to je 3x3 pa 4x4 pa tako dalje. Znači prva 2x2 koju imam jeste ova Old Plastic Diane koja dalje ima svoje nalepnice koje su naravno odvratne, ali ovo je, mislim, čak i najbolja 2x2 na marketu. Ali, da, mnogo mi se sviđa i sve samo što ne može više se nabavi, pošto ova plastika je mnogo dobra. Okej, to je ta prva kocka, idemo dalje. Sljedeća kocka koju imam jeste, to je 2x2, jeste moju Linkpo. Inače da napomenem, skoro sve kocke sa... skoro sve kocke iz ove epizode će biti sa ovog sajta tu. Tako da odatle naručite, mogu da ja sajt. I da, kocka veoma brza, corner cutting i nije nešto preposeban. Može reći dobra, ali kocka svakako kada okrećete ume da zakoči i to na reverse cutu. Kao što možete da vidite i nije baš sjajan. Zato nemam Thankful, ali imam sljedeću generaciju, to jest moju Vapo, koja ima moje nalepnice zalepljene, pojavljene nalepnice, koje sam također uzeo sa Tropical.usće. I da, kocka je veoma brza, sviđa mi se da mi je, ne znam tačno da li mi je to main ili backup main, i oba od ove dve mnogo volim, ali da. Zatim jedna moju veliku kolekciju, nije baš velika, ali dobra kolekcija od 3x3 kocki. Kao prvo moj main, uskoro ide review, Cubicle Premium V-Long GTS. Kocka kida, nije toliko brza, ali kada okrećete brže vam, ja mislim, ni ne treba. Izi se naravno zavisi od vašeg turning styla, ali kocka je odlična. I da. Zatim još jedna premium kocka jeste Premium A-Long version 2. Kocka je, kada je otvorite, veoma brza, ima dodatno drugačiji osjećaj nego kada je razradite. Kada je razradite je skoro ista kao i ova kocka, koja je također moj A-Long. Samo što sam i ja namestio sam. Evo sad slušajte, samo da stavim kod mikrofona. Okej, i sad ova. Tako da skoro isto, samo ova malo više lock-upuje nego ova druga. Eto, to je jedina razlika moja. Tako da, idemo dalje na sljedeću kocku. Imamo GOG One Yushio koji sam također sam namestio i to sam je poprilično dobro namestio. Znači, kocka je brza, ume veoma često da lock-upuje, ali to mi ne smeta toliko, također dosta volim ovu kocku, ali da, nije totalno za mene. Inače, slice-ovi su odlični na ovoj kocki. I da, idemo sljedeću. Ovdje sam pogrešio. Sljedeća kocka 3x3 koju imam jeste moju Tanglong. Da, tako je. Znači, kocka na koju me najveće posjeća jeste na ovo koju ću sljedeću da vam pokažem. Inače, dosta je sporija nego bilo koja druga kocka, vama se lakše kontroliše. I također, ako ne vodite, ako se dosta nervozite na takmičenju, ovo je prava kocka za vas. Zato što je dosta sporija i može lakše se kontroliše. Tako da, ali kad je otvorite presporo i morat ćete da je podmažete sa nečim ovakvim. Tako da, dosta dobra kocka. Idemo na sljedeću. Kocka na kojem najviše podsjeća Tanglong jeste ova, to je Gens 356 version 1, ali sa Gens 356 version 2 kepovima. Kao što možete vidjeti, nisu klasični. Samo sekund. Kao što možete vidjeti, ovdje dosta različito izgleda na kocki. I da, to je sve za ovu kocku. Sljedeća kocka koju imam jeste Stickerless moju Hualong.
I ova kocka je također podmazana, ali zato ova brza ko... Ne znam, ja sam jedna od najbržih kocki koje imam. Ali sviđa mi se u svakom slučaju. Ovako, kada nisam takmičio tako negde, je dosta dobro, ovako su sad stickers kocke dozvoljene na takmičenju, ali dobro. Idemo na sljedeću kocku. Treća kocka koju imam jeste Feng Shi Jayun. I ova kocka mi se također dosta sviđa, uglavnom se sve kocke koje imam u mojoj kolekciji sviđaju. Ali, da, ovo je također dosta dobro, jedino što mi se ne sviđa jeste ovi kao... kako su napravljeni kepovi, zato što onda ne možete lepo da stavite velike stikere, nego morate ove propacne, ali ništa toliko strašno. Također, kocka koju mogu da preporučim. Na sljedeću. Sljedeća kocka koju imam jeste Chi Thunderclap version 1. Kocka je odlična za $9. Preporučujem svakako. Veoma je brza i nemam da kažem ništa loše za nju. Sljedeća kocka je kocka koja mi vama znači, zato što je moja prva Speedcube kocka, to je Stickerless Dayan Zanchi, koja više nije i dalje dobra, vjerojatno mogu dobijem isto dobra vremena kao što mogu i na mom mainu, barem slična. Ali problem kod nje je to što sada je koristim za podvodne solove, tako da je malo usporila, da se tako kaže. Sljedeća kocka koju imam jeste neka random 3x3 koju sam kupio za 2 eura u Grčkoj, ali s obzirom da je 2 eura, odlično je. Corner cut jedino je malo lošiji, imam dobro malo više lošiji. Reverse skoro pa ne postoji. Ali u svakom slučaju može se koristiti za pitcubovanje. Sljedeća kocka koju imam jeste moja prva ikada Rubikova kocka, to je Rubik's brand. Nije više toliko loša, stavio sam malo Maru Luba u nju, tako da se sada može koristiti za speed cubing. Ali ne bih stvarno preporučio. U istom je cenovnom rangu kao većina ovih kocki, ali da, bljak. I posljednja 3x3 koju imam jeste mini 3x3 koju koristim za slaganje s jednom rukom, a to je moju Weilong version 2 mini. Kocka je stvarno odlična za slaganje s jednom rukom i ne mogu ništa da kažem protiv nje. Sve pohvale za moja njena kompanija. Zatim na 4x4 imamo kao prvo moju main 4x4, to je YJ Guansu. Za $8 ništa bolje ne možete dobiti za 4x4. Shengshu slobodno preskačete ako ćete kupujete beginners 4x4, ovo je mnogo bolje. Dosta je umeo onako da zakođe, zato što je reverse mnogo mali, ali sve o svemu je dobro. Zatim imamo moju veoma previše lubovanu moju ausu, koja da nije ovoliko spora, vjerojatno bi bila main, ali pošto je ovoliko spora, preskočili smo je. Zatim imamo vjerojatno moj novi main, koji je pogrešno assemblovan, zato što, ako iko zna kako se ovo popravi, nek mi kaže. Ove male kao preprekice na centru zaustavljaju lere i onda ne mogu da ih, kao što vidite, okrećem, tako da moram ponovo da rastavim. Ali ako neko zna kako mogu to da uradim bez rastavljanja, nek mi, molim vas, kaže. Inače, ovi spoljašnji leri su predobri, naravno zamenio sam springove sa Thunderclap springovima i sada su odlični. I da, corner cut, line to line i reverse, ne tako sjajan, ali i dalje dovoljno. Inače nisam još ni tensionao, onako malo je loose. Zatim sljedeći imam dve 5x5 kocke, a to su kao prvo Yushan 5x5. Također vama dosta dobra 5x5 kocka za $17 je odlična. Ali ako želite da započnete za 5x5, bolje kupite neku noviju, koja još ima, Shengshu 5x5 ili tako već neko, ne znam da li ima neka bolja, da je jeftina. Tako da dosta dobro kocka, ne sviđa mi se jedino zato što kad malo previše pokušate da corner cutujete, desi se ovo. Ali zatim imam tu svoj main koji sve to popravio, to je moju Boatwang.
kocka nije toliko brza, Yushin je brži, ali također ako previše katujete može nam se desiti ovaj lock-up, ali za Botchwang mogu sigurno da kažem da vam se tokom solva taj lock-up skoro nikad neće desiti, a to ne mogu kažem za Yushin uopšte, pošto vam se to dešava više puta tokom solva. I da, to je uglavnom moj main i planiram da uzmem uskoro Wushwang ili novu moju 5x5. Inače ako niste znali izlazi nova moju 6x6, a pošto nemam 6x6 to planiram definitivno da uzmem. Sada trenutno, to ću da ubacim na kraju klipa, kod mene trenutno nije moju alfu, GT 7x7. Tako da nju ćemo sada preskočimo, tako da idemo na moje sljedeće kocke. Kao prvo imam moju Scube, također s mojim nadaknicama, koja je dosta dobra. Mislim jedini Scube koji imam, tako da ne mogu mnogo se žalim. Rekord mi je nešto 2 sekunde, ali to je bukvalno bio ovaj slučaj. Samo sekundu. Evo ovako sam dobio i vidio sam da to samo Sledgehammer i... Da, to je bukvalno to. Ok, sljedeća kocka koju imam jeste Megaminx, to je YJ, juhu, da, Megaminx. Za $12 odličan Megaminx, mnogo bolji od Dayan. Jedini Megaminx za koji znam da je trenutno bolji od ovog jeste X-Men Galaxy, koji također planiram uskoro da uzmem, ali za cenu je Megaminx odličan. Preporučujem i njega. Sljedeća kocka koju imam jeste, to jesu dva Pyraminxa, to su Shankshaw Pyraminx, ne tako sjajan, čak nije ni model, vidite koliki su ove rupice, tako da je corner cut dosta mali. I moj main Pyraminx jeste moj Pyraminx, da kao što vidite malo sam čudan, koristim belu umjesto žute, ali Pyraminx je odličan, znači ne mogu da kažem ništa protiv njega, corner cut odlično. I čak nije ni mnogo teško se katuje, evo otprilike do malo više ovdje tako. Ako probate preko, samo neće katovati. Ako ga dobro tensionujete, ako ga ne tensionujete dobro, onda će vam popovati. A reverse vam je malo manje. Tako negde, ali totalno dobro za Pyraminx. Ali ja nešto ne volim mnogo Pyraminx, tako da me to nije ne zanima nešto previše. I mislim posljednja WCA kocka koju imam, kako mi se čini, jeste ova. To je Cubicle Premium Square One. Znači kocka kida, kupio sam je pre možda nema ni mjesec dana, a već mi je PB single 26 sekundi, tako da nije toliko teško ako se potrudite da naučite. Jedino što može biti malo poteže jeste parity algoritam, ali i to se može vama lako naučiti. Sad ću da ga uradim, evo, da vidite da nije toliko teško. Ne radim ga nešto prebrzo, ali nisam ni toliko loš. I da, imam samo dve non-WC kocke, a to su Gearball, kocka koja se nevjerovatno okreće. Znači ja nikad nisam mislio da će neka kocka ovako dobro se okreće. I također ovu i sljedeću kocku sam našao na moru mnogo jeftinije nego što se inače prodaje, a to su ova i Mefferts, to jest Adam Ghost Cube. Znači ako neko nema šta je Ghost Cube, znači bukvalno morate da pomerite ovako layer da bi mogla da se okreće kocka. Inače drugačije neće moći. I sad pošto ja ne znam točno kako da se sastavim, nećemo ni da je rastavljamo, ali kad se rastavi je stvarno wow. I da, mislim da je to sve za moju kolekciju. Nas su uživali, očekujte uskoro review i neke solove na Premium GTS koja je jaja kocka. I također, da, još samo što mogu da vam pokažem jesu moji lubovi i moj color scheme. Kao prvo color scheme koji koristim jeste Light Blue, obična bela, Fluorescent Red, Fluorescent Green, Fluorescent Orange i Fluorescent Yellow. Znači, Full Brights plus Light Blue. I još lubove koje koristim jesu Lubical Speedy, Weight 4, Weight 5, Lubical Silk i Maru Lube. To je sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Like, share i subscribe i mi se vidimo na nekoj sljedećoj epizodi. Paz!